Bwira bwakwa murithiria wa Meru TV ntukweku nitete na mbere boya iri Jumaine ya tariki 23 mweri ni wa Disemba mwaka ni wa 2025 kakwate weni kilinteto cia Meru TV ugoro bitawa Chirimbabu natokea mbere ya nteto cietu bambu mtukimbithi kumatiania ni bamenerete bunene seneta wa county ya Meru Kadhuri Murungi na kiraba kuwa bationeto ritingwe bwawe akaria seneta wa Meru ndukimbithi baba wetengo ya Kadhuri ni kuthiulunka kile misemanyo ya gavana Mutumanto Ethinge ya kisiasa nduti maendeleo akureta mwadikwetu wa nteto Adams Muturia wa Thirinja katwambirige na ripoti Mweba mbuke mbethe kuma gicigo getiganisi bajumirite na kumeneria seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi mwana mutongora barabanini kere mbunge ya kaunti ya Meru Mwandeithile kumania na Urichingwebo bakimenere Kadhuri Murungi bwete kumara thuru batarara bonete Urichingwebo awe kana kinya kumuba kibathetera kirimanto mwanya ndene mbunge nene ora no Mwandeithile bamwithukirite na kuote manto mbeta kwithira kitira kariba kithe kuma kuthurwa na kinya kirigiti kyawe ke mutongora barabanini otinkombete kwithira kirita kirigiti kiu babu ya batu karinga kura na ikithiroti na kibande to register kibande na oye kura kenda 2027 ikinya atu to change thirikari we want some new fresh blood in ndio ndio about that for example tuna senator Meru County lakini personally nitamuona hata si James Kia nyawa bebo kwa kiagi una parliament unaona ni watu ni kama they don't have an idea of what is going on so saizi tunataka tupatie fresh blood majenzedi kama wewe ni youth na una kura hakikisha umekuwa registered before 2027 ndo we vote in a new government ndio tunataka government yenye inafanywa kazi so register as voters as toka vote for a person or in a better future a better tomorrow anaweza tusaidia tema like ba senator like oni ke boko no mbue since that yarero yanta igwa senator zorietwa rekainya kuwake the wakera butheti ya kabubutiani kirithukania kanetwera Mwandeithile komba kwithira kiromba gitika seneta mwaka eno 2047 ndukimbithi baba wite Mwandeithile ate kwanira u no tukinyete KMC kiumbite kwithira kimurema ba kendekethe na kwa Mwandeithile omba kwithira kiromba gitika mubunge wa kurwa kaunti ya Meru Mwandeithile kwanza okay nyani mwana na mtandao na kwa netika seneta lakini lazima kwanza atuonyesha amefanya nini kama as an MCA kama as an MCA kama kuna kitu amefanya yenye inaonekana but so far hakuna kitu nimeona hawa sasa by the way wamekuwa wakipiga kelele tangu wakuwe voted so saizi wacha tupe Timo senator Mwandeithile akimaliza kazi yake MCA tangalia utampatia nini tunaweza mpatia hata ya women rep kama atataka like on nombua ate on boundary like nyawilele many of the people but yani bora wentaisi na kuentaisi anto lakini pateke saideke mostly nangoira buthetia oni otichonkona Nkiripoti la Meru TV kumatiani mbetanda Muturia wa Thirinja Wasana mwalikwetu wanteto Jeffo Gituma nonto baribotu na njira inkinyaniro na tutana mbere na nteto sietu na kyo ikundi kia muungano kuma wodi ya Mitongo isio mbunge kia Southimenti ndipo umrete na kudhombia bunene thirikari ya county ya Meru rungurwa gavana Mutumanto Ethinge nikiraba kuwa baero milioni 3 ni floka nikenda ciabate thedi wikira wira kurima endu bate kumenya bura mbese ichatumerwe arane ndipo wete thirikari ya county ya Meru kuthiatira katiba ya Kenya na nikionto kurina utumiri botho kubwa mbesa cia mwingi cia mwandiki wetu wa nteto Jeffo Gituma autariria nakyo gikundi kia muungano kuma wandine ya Mitungu kiri gicigo mbunge gia Southimenti ni kiumirite kuria utongeria bwa kaunti ya Meru bethere bakibatariria uria mbeca bae ni froka chethere cigitumirwa utongerie ne bwa ukaririte giti kagita gaka Reverend Mutumanto Ethinge mbeca ira baugite bae milioni 3 bautwe turindene ya Mitungu ward na ito qualify gire Waroni Bank batunengera milioni 3 gire milioni 3 itureterete utethio bubwa milioni 3 na tweto musemanio ngubo teta twaeresora tukubati gukaria mbeca cia thirikari nontu no ciakwa ndi mwananchi taxi ekwera ngiteri
nere kinya baugite thirikari nethirite kibaicithira nontu batethira bakinengerwa BQ nikenda bakomba kuthingatia ngugi mukandarathi akethira gita lakini tutanengerwa BQ batue ibatwicithira au na batue tutika twina jama ingi tugoka tweterekera tukaretorikio contractor aturetera pipe 216 na ntu kiri jari 200 nontu pipe 16 ipipe jari cha chuma tugire tutekwenda pipe cha chuma ikaiwa na tugakoroga batue tukarungamira ngugi iu lakini engineer thirikari bau twara kagita kau na twirie mbechire tugatumira twike mandiko jau bwega kenda tuja kwejana kinya thari tu twatumira na itwikite na itwakite pura yo bau bukamyo TV ni au na tikera thiri itotigeria anto ange ethira kenda pipe na ndiringithia na ikenjero kaire na mutheti na ndege ntokera geturigaretie ke 3 million baotwe to nyate to ratari mama labu karambe gorotare uri obaite report % yao bagaiteu mbesi siotigara baotwe pipe rato nenkari isia 324,000 niara nande Andrew Mwenje umutea ura ni mukariri gite kiri murandi jojo augite we atikira kirore mukandarathi na mbeja cia kaunti ciithire ikiwa na kuga kinya akeja guta uturo bwawe Amiru ni bethire bakimenya ni uria aregete mbeja iu ciithira ikinyangwa ni njume aja kaunti iji ngutangasa ariatari oni yankwenda kwira Amiru ote muntu wiyangwete ote muntu ngetekeria aiyambeja cia thirikari angwete njara boigwa Mwenje wate obo menyembe chunda cha tomankua oninte chaina na ninkwenda bataike mbeja ciakwa na inkoromba thirikari ya CID royo ao kenke yo bisine ndikuota Amiru ongwate ondingateria mbeja ciakwa cia thirikari na president igwa nkorera ndemo uro pipe ciakwa itekongana na ndendo tethio kaire nkeja ni arena we Ruth Kawira bidhaa wa Furoka aja kaunti ya Meru na ugite thina inene aja kaunti ya Meru kathirikari regete gutumira mawatho na jojethirite jagikirwa na kuorotithiria kiara gavana wa Meru ije mutumanto ethinkia kwa mantu ja jonde ni procedural mantu ja jonde is through an constitution no gategera ure nande kuringana na mirandi tukuthiuruka Meru County never violated a constitution whereby the planning committee, the ward committees, who are the main drivers of local projects, are not used. Antuara katiba ekarorega kuthingatwa. There is no democracy. There is no democracy. Au no mwankanto ba inyerikelera katiba etiko gitatia. Purely Meru County Climate Change Act. It is not followed. Kiripotera Meru TV Jeff Wagitumam. Mbere na nteto cietu aciari ni burito kuatambaru kithomo nonto kithomo nikio musingi wa utoro bobo ya tongoria bakiarekire katho kya graduation kiri skulu ya Kune secondary ntere cha Igembe ni batariritie mawe ya anto kuatambaru kithomo kuloki aciari ni buritwe kumenyera na boka itakaka rotha nikenda basoka skulu mwaka tutite bari sasawa mwandiki wetu wa nteto kuma video ya Igembe Mukirio Nkonja na kulikithia inya to baba ngibe ya bonde kubero kabe kamuru kubere tukakwalila mwetekia na ko dikenyo kwero kandia kira yaku kwero manto just no be ni kiatho kia kithomo kana graduation kiria kia Moses kiawikirwa nthombe ya wakili araki kinyete atongoria mwanya ntere cia Kune primary school indi atongoria ba bonde ni bonekete otara ceri bakuntu kuna antu bonde ubera ati kintu kiria kia utumi ni kuyika kithomo na kithomo ni kio kikomba kwithira kikuria matura yetu Asiali beturare na kitabara bange ibathome kumanya familia kabira ana babo ndo thome kasia teka kwende mundu atherwa na byo muno teka we sacrifice obio kuona ukalira mwana school fees nikenda kaumba kuthoma atia banture
baingi mfano huyu wa familia ya Kabila wewe hapo ile ndio kigomone tukenda kuelekea yote kwa tegemea baki kabi jangile bila ndo kwa tegemea asa community antu ya grade kitu ya kigomo bado kugomera ngwisi yetu sianjara sietu tafadhali anaomba support wako mbikikia bayo mbasari kenda mbokana mzuri ukenda community kuna miye kigomo no kenda community soka nyuma miatembi miate kigomo batwe agenda to ndre botugure yangi yonde no yo ulwana bwa ulwana lakini kigomo no monga tukethia namba 1 na ipo tukia kone sukuru ye yako nerea sukuru ya tore na to 780 itona laboratory da ito kan laboratory na to aro mengisi disile kina contractor ka gurua e kwa ndi laboratory ye yako nembi desku o desku runye mwa gembe centro ye itena project ikuhusiana na mheshimiwa ndani kile kou agenda tu githomo kenda tuithira tu na bamoze babaige na bange professionals bonde bekuo kenda tukulie Gembe Central Taitene kau murungamiri wa ofisi ya mubunge wa Gembe Central nwe Ruben Bario nombeta kwethera akiuria hasiari endeka itaka kathiongo kabethira bakimenyerana kenda batikombe kwethira baitonyethia mantone atebui ai turolindi tudole nduroi tutete party era serious no yana ala party Christmas ala tuita ogenda mwana nebelele musi nebelele kuna kiongo akulia tuita twatoneka daro mbana letu tafadhali sukuru jamwe no yeyo na ito kwedo kiluka asiari na boto menyele ana ba tafadhali tunahitaji huyu aoke ibo beito tete community kenda kabila kama wose aulile twenda bya loi kwa tumenyerana betu tukemea yene ndio the future asiari tumenyeleana ana kwenda kuomba kwa teke ukimenya hii community inahitaji hizo siku zote za usoni. Kiripotera Meru TV kuma kone atheruru jene Gembe Central Mbeta Mukiri Onkonja Ibwa Mukiri Onkonja na waziri wa karibu dene na wathani wa matora Kipchumba Murkomen na yaneza kaita kantu kumwanja kiri akaribanga tabarikoi nikenda bakomba kwethira bakenankanira misinka. We mean business. When we say we mean business, we are going to stop this madness in this area. The same way we did in North Rift, we are going to collect all the guns that are in civilian hands. It's up to the individuals who have the guns to choose if they are going to surrender their guns voluntarily or they want us to come and take by force. I have extended and then working together National Police Service, there is an olive branch that has been extended by the National Police Service, and I'm announcing it here that it runs only for remaining 7 days. By 30th of this month, if you will not have voluntarily surrendered your gun, then you do not blame any of the police officers for the action that is going to take place. I am aware that this is now a politically charged season, and as we progress towards elections, the season continues to be politically charged. There are some politicians who, for lack of better policy and plans, they want to incite civilians to fight, either directly or using social media or using vernacular radio stations or other radio stations. I must say that we are going to go for all the inciters. They will be arrested. Some have already been arrested, and they will be charged in a court of law. And we are going to make sure that this issue is dealt with. I ask all political players to keep off security issues. There is no responsibility for a politician to come and plan for security of this community against another community. That is a preserve of the national security organs, including the National Police Service. And therefore, incitement, we have seen cases where politicians come to incite young people and then they run away and leave them attacking each other, one community against the other,
a neighbor against a neighbor. That will not be tolerated and will take stern legal action. Reka na kakaye kateanirite bonene riu atongorio mwanya ario si wa Mesetho na Mbeombithe Elias Murega MC wa Simao Kimathi Kombore ni basiumirite na kwareria ontobo haraba wete kaitanika kinyite kakana kakaye kumenyerwa yana baubangi nkuloki atongoria baba wete kaita karaka na kakaye kagimarwa nibo boya achiari kuthiatira kana kakaye na kinyako ka mataro bareti ebya kaita kakumaria ana bagmareto ni MC wa Simao Kimathi Kombore renjira ya kuniria achiari murio. Orira kana kakaye ketete na mbere kurumirwa ni mathina kathumba kaunti-ini ya Meru. Riu waziri wa Mesetho na Mbeombithe Elias Murega wamana atongeria bangi kaunti-ini Meru no bachumiritie na kwareria ontubu. Ontuba kwa kana kakaye ni kabatere kuyukua yana bangi wamana kuewa mataro. Saudi darama inge no redio ni utongeria na ikyo kuona society yetu kana kakaize gechoka nyuma ana bare ibo kuona metongeria gere kithomo ana bare ikyo kuona metongeria ina nao getake most of the sector. Where is the boy town? Ndenda kuroma maciari bonde barabara ya uju ithio ni bwa kwina na bau itikiria kuria mwana oku na atia kwenda itikiria kwithira ukienda kumenya mwana oku bu agukira agwira onto agachoka agakira karego kura bubonge agukira itikiria kwenda kumunyibweko no tuba kwithira bwabatiganirio wiro bakugwatwo stress no kethiro kione nyaki thomo kiagita na nthi na kethiro atio kinyanya jara jonto kwenda bariti yakire kiatho kio turiana kathomba barabagi maritu rungu rwa mubango yo mwanya na ni mubango yura yutongoretwe ni MCA wa Timau Kimathi Kombole arena muoroto yo gutethia aciari barabati uciomba kugimaria nabo na baba ingai utumbethetie na twainya na twakinya kuma na rua na twakinya twithiria ambo irete kawaida muciari ethere agimarĩtie mwana ũmwe etherete kumuona aba atue twina na bau bonthe withugania twithira tukaria atia initiative yetu thira tuthithagia ucu ana baba batu boys atugimarĩtie twagimaria ana batwari na bora tuthithairia mwana ukarere wete boarding school ure wonde wete boarding school tumweza kithanduku pare wete day school tukabatumira uniform alafu grade 9 bonde batimo 1 on grade 7 barabara grade 6 betete grade 7 bonde ibadimi uniform no rede ni tumina inge ni kodire ruatuma kinyabo bonde tukaba uniform wandi na yon na yakabo boteania aria kathomba bakiongela we celebrate mheshimiwa no ndokwe na aciari baba inge bareaza no bedro batumeria kuga lakini opportunity eu ibarora ya maybe na ngaita beta cheko tanirwa weze okwa ko na aro nyani betete ko join yogwe na on behalf of the governor ikienda to celebrate mheshimiwa Kombori abazo abatoketia tana bawe baizi okuona irara bibi ora bikari otoata kodala bara bugateka ngugezi kinyo kuga wanta nkano kuga ati kago karire au ingwetekia ate kuthugania ja muntu kiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa Mwende Walaiboni na riboti ya Mwende Walaiboni ni yetu akanika kunoka woeta kuraya insokerete na nteto nkiluki.
Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza uelendi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa uelendi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Igita rĩa kũrĩa gũtethekana rĩrĩkĩtie gũkinya arĩo kaigwatĩra bikibiki na kogori gaka nini gakothu Tiger Captain Motorcycle nitukwendia bikibiki ithongi cia Tiger Captain na twina mondero jo mweru jo muthongi Captain Max 150/30 itinyunya mauta kenunkaira gwitia kibari na kunoja kwina ma nituraburetere bikibiki inge ithongi muthemba juria jo stima koga chanji itinyunya mauta na nitugwatanirite na watu credit Sako baria ukumba kwithirwo kiria koguri kanini mantu jakabua kiria gikwendekana garanto mwe na ka deposit na kibande KRA pin. Tiger Captain Motorcycle twendene ya mutindo kangangi o aja gaitia musigiti ringa namba eje nikendo karani na bautwe nikendo gatetheka ija ucionere into bikibiki niyo eu twina offer me Tiger Captain Motorcycle endia ba bikibiki barabara nkuma kathetu ni Kamiru. Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gokinyaniria kiroto giaku gichiacha nande kiama kia nopeo ni kirugurite mirango yakio ni ondu bwaku nande no uchiandikithie no gatwika mu kiama wa nopeo uri muchigo waku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mu kiama wa nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri na gitio kugweria nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ipms.orpp.or.ke kiama kia nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima chiandikithie narua ta mumemba kiama toriuga nopeo tupande ngazi pamoja. Sana hundethiri wa Meru TV na ntuboita na mbere kurumira nteto cia Meru TV na tuta na mbere na nteto cietu nawe MC Wanyakiwe Surane Mubichi Kirima na kunite kundi kia Ekronti 1 na thionko araba kiaria na kurwo kwingi basokete nkatho cia mwanya na kinya kuwa batumba kulwa ningwira MCO aritiete ebra mwandiki wetu wa nteto MC Mutonga
autariria. narua intuku ikandikwo maukuni ja kurikanwa aria mubici kirima arikanite ekuruba ntigwa Riba Meru TV Nyambene rito rakwa mbita Frederick Mubici Kirima MC wa Nyaki West narua ka intuku nene mono bijete aja Nchengone kana Nchaure kuriungira gikundi giki kia widows ba area eje itura riri Nchengone na batweterete nonto bwa kwithirwa bena wendo bobo nene mono na bagutwi mbuge kintu kiambere kiria kirio thaiye gitarira musimo jwa thigonko ibwega mono atongeria ponthe bakenya na bamiru na atongeria mwanya na antu bara batharimi nkurukie bangi igitariro ria kwija kurijanira na aciari betu antu betu widows da baba bale aja na bangi na bara batina na bangina na baithe nikenda at least tairia Kristo aciari antu bonde betho wewiragwa begi ntu kimwe na beru manaira kanini karakareo na ikyo gitumite Mubici Kirima na arua kikyo gituo kia biere na imbitite tuone kingi itukai guntu gwitawa Kipkona na itukai na the same function na twabaikiria mitu na maguta oja utwaretera baba na nkiuga ojo tontu bakwithwa kawe gintu muntu enakyo nontu bakuigwa wina nkoro ekwenda guciana bangi na euju moro tojo mwega kaiju kirekere gikiega kiri atongeria na kiri antu bara bena gantu kanini nkurukia bangi tukagana kenda rairo kule thigongo kinyogo nge no tenabio atikeja gutigwa atekarangite mugate kana ategwiraniretio na bangi daira tweterete guciaro kwa Kristo tesa sawa antu betu mbuge bwega mono no tubakwithirwa antureje inturenjaga intureriukiri ni aciari babega na aciari babe bidi mono mbuga bimya bithatu bithiri iturari aka iri mbaleterete nguku na ndio baletera nguku ndabaletera nguku cia bata improved kienyeji ndajoka ndaba promise ntuku thigongo ngabaletera kamotu na kamauta beja bakarange balikane kwina mutongeria wao ikyo gyatuma mbejaja tontu kintu kia mbere ni aciari babega na ndikenda kinyabo baigagwa bagwiritwe bakenanira bangi na bakaigwa bakiendwa kinyabo nyakwithwa batina ambuga ene bakaigagwa nyaba tuturana bao na atongeria bakaraba egwiragwa aibo wiritwe njoke ndete ntumwa enkethi cha thigonko cha governor wetu Reverend Isaac Mutuma twethinkia no tubakwithwa governor wetu mwega na governor tuthikaira turi atongeria betu bamiru itumutia no tunatutia itumutia tontu ngugitia wira kurita ngugi ciokinyanira itwendete mubango jwago jo mwega jiro jo tuma miru ithirwa ina thiri itwendete mono reitana iria ngugi na bangi na thaire kwina mantu jaraja bati kwithwa jena kwaraniria netherwe na kanya gatongeria kwaraniria no kinyaniria mantu jetu nikenda tubuitira ngugi ura kwagirite nikyo tumaigwa miru ikirio jo ntwikiri isasawa gia jambe ta waruisi wa Kinoti na ndu umwe wa ekuru baba wendo widows na itugwiritio muno mbere buru atukwenda ucokia nkatho kiri MCA wetu Mr. Mubici mantu yara atuthithiritie mbere buru itware amakethaja na itware Mubici na raturetera mbeca iturare nwe biumie biere bithiri aria aja atureterete nguku ja uria arikia kuga na twinwe na arua aturikanite kangucokia nkatho buru turi ekuru baba no ntungugire atwiterete ni nene ibagarurite rieto riawe nande bari mwita uju mwana wetu uri okurikana aciari egita jariri ana ibajite kiri aciari na kuri ana batijite imaka ni urongo na nde Mubici no mwe wa ana betu urogo turikana ria twithinene na ria tunyiri bukwana na nde atureterete irio bibi nikenda njaci onthe ikiera migate njaci antigwa ichikwera
ukenda no mwite mubici kana mwite mubici o barabara, mubici o roje, mubici o maendeleo, mubici o mitu na nandi ugategera no gucionera nija kuga bonthe bagwiritwe ni urombite kubarikana gitene riri akiugaga gutinja kinyemwe itiri gwathubita MC Mwitonga, Meru TV. Na kariba taitane bakathite bunene ngavana Meru mutumantu ithingi ni kiraba kuwa na retete ngwataniro kiri atongoria ba county ya Meru nkuluki ne bataririte mawoya kathumba ya ngavana haraba menerete bunene baraba kuthumbia utongoria bwawe kirori wa Stella no banganetie ribotie. Akari ba taita gicigo mbunge gya South Imenti ni bethirite bagikatha ngavana wa Meru Reverend Isaac Mutuma ni kiria baugite ne ethirite akireta ngwataniro kiria atongeria ba Meru. Betagwa Samuel Mbai Itonga ndi chairman wa Taita community na nkobo atranji gatugucokia nkatho narua baba bukuona aja ne atongeria ba Taita community bara bakuigwa bena kugwirwo gukunene muno ntukweje ya narua bejete gucokeria ngavana wetu Isaac Mutuma ntoithingia nkatho ni untu bwa kiatho kiria twari na kyo tariki 17 kiria twetete ngavana kieni na gietu gia saba no ntu bwa mibango yetu ya witi na mbere ya Taita katukuga ngavana na tuthithirie mantu ja manene muno na tuona guti ngavana ongi wararia akarithetie Ataita ndiguru bomba kwaraniria unyo kwa hunyo. On beta mwitu Benson Kimaita uma Taita Kobo South Imenti uni anduri muno no nto mantu ya ndaiguru antu bakirite mitandaone bakiba cibitari ututethetie na ini chairman mantu ya cibitari bara karingwa mborie na ntu nda twariria ngavana to muromba into na ngavana mbere no tutura uko na minista turia bara beta nya ba meme utokinye cibitari u ndego tuwekeza mutumeja atonera atomuromba machine efu ngram tomuromba staff nyingi ona advertise tangugi bo staff ije tamba January koma rietwa betwa kana na nyaga mukari wa Taita community ndene Meru county na mutongeria kwa mbere ankwenda kuga atire kuma Meru county ramberia wathani kuma devolution ne nyambere devolution yereja tutona mutongeria uroretete ngwataniro ndene Meru chawe Reverend Mutuma ntoithingia ja ngavana wetu turona untu bubu nene muno untu bakwithira agwatithenie kuma senator agwatithanie MPs MCs na akari bonthe kwa giathirite aja kuoneka ibukurikana nyuma ora turari na gituma na ndiande na kiaria karibaba ni bethirite bagita na mbere na kurota bara bethirite bagitumirwo ni asiasa ni ukwithira bakithukia athirikari na atongeria bangi. Mbitagwa Daniel Mutembei vice chairman ndene Taita community na aru tujite na muthuro munene no ntubwa aspirants ukuromba gitigia nkwene ward etwita batwi akariba Taita tukuru yito riu ire tumite twathura muno no ntubatwi twaretete ngavana wetu uria umbite kuthikira Taita twakaranthi twaranirie ura nkubu yetu na Taita yetu igeta na mbere eja kuigwa sauti cia muturo twira ati uthikirwa batwi agatwitaga tukuru mwana mwecimu Kanyata marietwa jakwa mbitagwa Joyce Karoki Kanyuru Kanyata akareije atiri kinya muthaka akara kugambia kama thaira bieje biantura na nde Kanyata ri weja kuruma nikire weja guturumira Taita ri wacoka turumira kinya atongeria betu bonthe bara bathuri na kura ri rojo getana komiera ikaro nawe uria wari ngavana wa mbere wa kaunti ya Meru Peter Gatira umunya kinyawe akethira akiorotwa tutienda gucoku ara twarete into bia Malaysia ugo munyo turetere ndego cia Malaysia wa turetera nyekia Malaysia wa turetera curtain cia Malaysia no turetera kinya ng'ombe cia Malaysia into biu biathiraniria nago na wathani waku batukira tukonde muno na arua imiari ria yaritwe nau ni antu bau munyo utuma miario etebui na miario ne kuruithania mierega ko munya ugotonda waria wengoa tigo tumana eta kamemene the TV na waria tigo tuma antu bantura kuma Teresia South Imenti ngekunyiria ntoto rieto ni Patrick wa Stella
Kada se mwenye kirori wa Stella nonto baribotu na njira kinyaniri na wele ndia Karemi Stephen na urani mwarimu na ukuromba itikia executive secretary wa NAT Meru kiri idurano birabika budu tariki 17 Januari na amenerete kastoni mwingine krakuwa utongore bwawe ni bwa udikteta Karemi na ureti mwingi kusiebedia ruironero harawete na atongorete kwa miaka 30 kaitaka utongoria Bobwero. Ndere ithurano bia rimubakia makiana ti branch ya Meru birigiri kuthithika tariki 17 mwakene twitite mweri jwa mbere Lydia Karemi Stephen ukurira gite kia mwandiki kia mene kiu na umirite na komenero ri mwandiki kagite na gaka Caxton Miungi ni kiria kugaritongeria kia makiu janja yawe na kwiringa kibara amene kia tukia NAT imbonete kumande gotonya gitene kiu kiria kia steering ikwetete kuri na gintu gitawa dictatorship okenda gotina urumwe ukarante goroko gwata consensus kuria mabuinde kenda bomenya imbio ezi kagena kaka uma kire national government kenda kire batu na aja oju tombo tumira ate mantu ja unjara bi gwi muntu mwake akethegera we no kamenyi bia kathithia ni uri kugeteriro ari ku kana mbie wenge kuringana Lydia ari mubari runguru akia makiu bateuge kagita ka gutara atongerekere muchemano jwa AGM onto akwenda kugarura mutugo juju arabaretagirwa anto bako batongeri anto agwitarira boene tukaeza ka aritani kanya ka kuduraga atongeria bao bebo tutekaraja batu tuyeta tukalukia mutongeria akeja ke rungamira mutongeria onge ejo rungamira aja muritani wonde egitaria general elections na bweri kumera akarunga magetekiria kwigwikia bweri kurungama na agatarwa ni aritani bongwa bakamenyaga atongeria bao ibo bariku kuruki Lydia ariuga miungene mutongeria withirite akirwa na utongeria bwa mwekuru akimuritira mukana ati mwekuru ari na kionze kibatere na kinya katiba ne mwete mainyaja kurura utongeria bunde ajanze gorone akiuga uteke makane kamugwa ya gukinyukira rwiro rwa kuromba gitegeki neki nontolera tomba kumara kuromba itekere aritani beto Caxton Miungi ambuka eria kauga atere rendia Stephen na aregera kuromba ite bia ka ato kuromba ite bia rume kakore giteke muka na giteke ntomurume ite bionde bia Kenya yetu kinyamuka no wa president kato te kora Tanzania kwena muka na no president wa area kinya oni no mbotongeria bwega bondure ta gitene geke na bukona mantu akagaruka kinya ritani nkabwekara seminars cheko bwendo kids kienda buka menyaga atere kithomo kietu kia Kenya kia Meru yetu reke bwiri kuthithu atia ke education sector na other leaders baraba bamenyete mantu ja kithomo na bamenyete mantu jo ritani tukaitaniria nabo ngugi uria mwathani akithirantetheti ni unturi wa urite Miungi kwebera rwirone ruru kwithira gutongera kiama giki gwa kagita ka miaka 30 na gwita ukanana na arume bangi kiregete atumirite kurombagia seneta wa Meru nora tutongeretie bwega na utongeria aritani egitare nene muno mwanka kwe miaka 30 na nene egitare ngeto kuromba na kwinyia eta gitene kiu kingi okwenda ge senator tutigira gitege ki gietu na ndekia executive kia Meru tugitongeria twete twingwa nande nikenda ogwa mtu atekeja kwerwa atiri akore mere gitene mugambe kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Beta Mutugi wa Kiambi Tutana mbere kundi kia Meru Natural Center tukiarware ni bagunete kana ni baete amemba po dionko araba wete kuri na kwirwa nonto asonko ne betikirite kuri amama umbesa na ne bore tubarewe araka urakukumbikika MC Mwitonga na utareria ankiluki chongo baraugere bena mbese chama umao banenkera antuba bateraga inyaburu ikenda barekeria kitharimo ana beto bakurana kitharimo gikiega ibwega
gavana wetu, our deputy president, imbije no kuigwa kiriro getu na imbije ugatocokeria machokio alaka iwezekanavyo. Ona bakuma Machaka batitigeri ni bombete kuonania ururu buria bombete kuthiro bakurukira namu uma kebere cha Machaka na ingo chokia nkatho mono nondu baba kwirira kithakene baba ntathoma baba te umberegerete na mwangana entora mutaene jwa Machaka na ndo na etha iji ngachokeria kinya Robert Kenywa nkatho nondu no arombera kuthurania Machaka na jatonyithia kurongira muneje Meru Cultural Center ninge ngachokia nkatho cha kung'ana nyake kinanu nondu nombete nyakungania mono na ngauga thirikari ne kwamira maumau mono nondu bakuthirekera bamwe bate kuma itandene yaba Machaka bara bainge na bate na ga kuria bate na ga kunywa kaba ukwira nyombo ya mburi na thirikari ne kwamira mono na yogia manto ya ndoti mono ne kenda antoba bakara kyage kyao grabaru jagira ndugani akwa itote thirikari kungana na tori kanwi thirikari kungana nonto ni twato tora masikwete na Machaka totekiene totembi ijaka totijewe ende thirikari ne tori kane nanga chokia nkatho mono ke Meru Cultural Center nonto nombete gutugeya egatwa kuria egatwa kunywa egatwa mirengeti na ekoro bakagwirwa mono kwithirwe kwina gintu mbetekie na gichongo dignity tujoke bwithaka na twithirwe twina owo chiathi bwama nija kuga twithire turiana ba maumau kethiro gwotiye Meru Cultural Center ni kiama twinde turiana ba maumau aciari betu bara barire thina bateswa mono egita riu tukuga ria maumau na nande batu twi Meru Cultural Center thara twirombaira antu bonde ba Meru County mono nande gita nerere itutegete na itutegawe gita tukona aciari babetu bamwe bakarabonka na nande tukwena arwa tukudhuranirite nikenda tumba kuba Christmas kinya bomba kuria Christmas amana antu bangi tawa Isabella Kinanu ini secretary wa Meru Cultural Center na ini bethairande secretary wa Maumau Meru Maumau Freedom Fighters na iba atue tukarete aja tweterete thirikari ita maoni jetu nontu antu betu barwete ndwae nene mono na nande itukuria thirikari tutegere batigakue bathira buru batona kira bachwaga na nande twetete aja tuthikirite tweterete tukuromba mono thirikari rikane nontu ikugwirwo gutangana kuonekana aria Meru Cultural Center yombete kwithirwo etirimanite baria bari matigari ja maumau bakurumanira gantu bagukundanira na bomba kutharimana na gwetera mwaka jumweru bagwiraniritie Mbita MC Mwitonga ke reportera Meru TV. Thirikari ya kaunti ya Meru rungu rwa gavana Mutumanto Ithing'e niborite kuleithire be wa birabiri na antu maturene nikenda bakaumba kubyukiria mwandiki wetu wa ndeto kuma mirio ya Igembe Murithi Kwaba na wina ripoti yeu na megoti ya ikogera ora okanya mbaga tiake na megoti ya ikogera ora okanya mbaga tiake na megoti ya ikogera abare kuna nde mami nenjaga tuge witagwa atia mbetagwa Luce Kathure mwekuru wa mbere ndene Kenya kwina wa ndindi ndogokira buru na kumeng'ara kumeng'ara buru na ndi ngugeje ya wandinde wambereria ri nguge wa ndinde ndambereria ndikana kanini ntigitwo na muciari wa mtu murume no waringa wa ndinde kiewa kiu kina ndunguthira baba waku baba wakwa no waringa wa ndinde tene no waringa wa ndinde tene
kagita kara barekerio tigana na maimamu no turingagira Wandende tukire ndo tware twana twiri tunganene twatware na kagita kau arimo bakimenya inkumenya kuringa Wandende ndajokua ndaigua ndene ya Meru mbumete rutere rwa Timau no ndambiririe ngugi kena jokua ndeba ngita wa mwari wa mbere gusindana na tuturume ndene Meru na kuma untenderea na kithomo mono indagire na nja ndiragurwa ndeja kumbuka ndi mwekuru ndene akuria ndagururwe ndene Tharaka Nithi County ntura ya Igamba Ng'ombe Ward MC wakweta wa Kiania Arubano ko ikunkaragira nimbona bangwatirite mono mauntoni megie kwina ende ndengiromba antu onde muntu are ndengeruta sindie ya Wandende nonkene mono ntutithera ndi na mainya maumerita no mbirigagira kurita nikembeta wabo ntukunde nkauga ntigi no ende kainge ongienda kumbona na kumbeta mbeta wa makanisa ene kwina ndi muntu mono kina ndi muntu wendete Murungu na gweta na mbere na kiewa ntego coka nyuma kana mbuga imbie tumire nchemana nginya mantu ja mainge matharaua mainge jara ndithairu ende ntienda kumenya mbuga ngai na ije akenenkera kiewa kia mwekuru wa mbere ndene Kenya kwina Wandende Wandende jelera wasitana kuinare kana ko gwazanya nonto bila shaka ne ruwa rumwa ke teja ntore ndayo na wai nyinge ko ile ne ile ko ona nyinge muno le usitana kulinga Wandende na kwambera mwekuru ona kanya ka kulinga te ana na te ne ile ko ona mbere dure thina icio ona kulisitana kulinga Wandende thina ira njemenia nacio ikwethira mono rira ndetwa rero gucitana kulinga Wandende re uchitana kulinga Wandende kwethera gukaria te nonto ene wa emwe kwethera gukaria nto yanda citaniro au rira ora ndamenyerie ndi mwana kugujukagia Wandende baba nkaina o jaunde mwekoro no unda mbethera ndene gitara kumejokia kuina gwakwa mono ukeja gwakwa ugoro mbethera ngirita practice cia ndwimbo cionthe inya cia Mungu nguvu yetu rwimbo rwa Kenya imbethaira ngicitana practice eu na ntiona boronto bo mote rwimbo ntina nio na inya kwari mbaragia nio na ukumenya kulinga Wandende re nonto ajukaia ya baba oku akuthithie ku kwona to thithithie ku kwa oni ikana gakwa kaigerue ndabera imbije kulinga Wandende kama second mboni kajokia mukebe opanando kandithiria Wandende mbere buruka ichitha kambera nkokira okwonia mamu inkothithirie Wandende ndabera reta nkoringira na ndaringa cukuru ndajokia Wandende ntukwekwe mbere kubaringira ndabaringira ndwimbo ira ndaritani baba cia muruko no mwega na mpere kana tiga jiringi 40 na nte ndemwitha rungu akaumborwa ndwimbo iu icio ndainaga na icio ndainira na bakwa bakena mono secondary ndatomanire cukuru kana gakwa gakambera gwe kana kaije getagwa Maiko gwa Kathing'uri athithagia Wandende na nainawa na Wandende kana kauntu kwira kandetere Wandende ronene ndari kampu yare nene mono ya Tharaka yonthe ira yasemene kanisa ne Pentecost kathwana na ndainere ntukwekwe mbere na nkina toria na nkina wake kinene na ntagwa kigerio kiu no ntu ndambiririo citanira the first ya mwira na wange Wandende mbikie studio Nairobi onge citano ou mtangazaji jo njokia na arua aja mbethira mboria ongienda ukinya studio yetu ndabera na ndeta na ndakinyaku na ndonorinya studio ikari ndainiraku na anto no bambetere first lende in Kenya na koro bambetere ibo ndaigirwa bambeto ndabera nyani ngwetekeria no ntute nyandeta kute no tuona mbona wocinda nawe withaira ni arume ake bakuringa ni arume ake na ndikwe wituika igwa kuringa Wandende na inyani ugo wa mbere kuona
menya kinyao ni inde murithi wa ba ntona mwari unge kana mwekuru unge kuringa wande ndigo mbere na riboti ya murithi waba ne tukira katanta kiri nteto cietu ugoroboru ari nkatho cia mwanya kiri baraponde pombo kinyanithia nteto cia Meru TV ugoro ngakwendera kaita kathongi bitawa Tiri Mbabu.